مرحبا جوارا ومخير هاتن قناة برتوك حزي شكرا مخوا ببن ابوني قنالي بعجبينن واللينكا فيديوي بهوالك يانغو هوالك اخورا بار بكن جوان راجي بشينن وبفي هاوي هنجي بشكريا قناة برتوك حزي بكن جنهاوا سباسيا ودكم ازيد في فيديوي دا بحثا تجربين خواندنا خوا بكم بآمن پاروکرنا تجربه‌ین خواندنی تجربه‌ین به وی هاوی تشتکی هم باش و هم جیم بالکشه جبرکو یعنی گلک جارا مروف دفکره گلو استنی و تشتی دکم هیستکم فلان هلبت دماغ مروف وان تجربه‌ین خوا پاروت که و مروف زانه کو نبتنیه جبروی تجربه گلکی مهمن پاروکرنا وان هلبت هنجی تکارن تجربه خوی خواندنی به کردی به من را پار بکن دبم ویدیوی دا جه شروعی هیا افدر قادویه کرم کن تجربه خو به من را پار بکن به کردو کرمانجی نها پرتکا کو اول من به کردی خواندیه لکودری کنگی و چوابو به کردو کرمانجی از بحثاوی پروسه بکم جوارا دمها تباغه 2013 دا جبرو 10-11 سال بری از درزورمی بوم از برای خو لوارگهی بون ناوند درزورمی و ما آمدکاریا از مونا زانینگه دکر روزی که پشت عصر برادری من هات و دستا پرتوکه کبو نشانی من دا و گوت به کردیه از مات بوم عجب ما دورا من اپیجه پرسیار جه کرن چاواجوک و فلان پیدا کردن و پشتا من راهش پرتوکج دست کرد و دست بخواندنی کرد یعنی جارع اول و دمی و روزه من دست بخواندنا کردی کرد و من جارع اول پرتوکه که کردی دید یعنی هر چی قاس که هنتش بهستون اما نه و قصیده یعنی جبر وی افگلک مهمه هلبت نهایت پرتوکی نشانی و بدم من سر اینستاگرام و توییتر جی پار وکر بو لمن پرتوک وینه پرتوکی و شرط بهم بیشتر نشانی مده و سانسور کرد و از اینها پرتوکی نشانی و بدم پرتوکا کجارا اول من بکردی دیتیه وک باوی کی دردست پرتوکا بنابه حضرت عثمان یک خلیفه پیغمبر چهار خلیفه یک نویسکار پرتوکیجی بنابه روحی دمیرله و شانخانه تونه افرتوك دوی پروسه امبیجن آشتیه دا جماعت فتولlah Gülen ev Gülen فتو آخر تبیجن اف هبون و پرتوک فروشی وانی نافدار به ناوی نته نویساندن انتی دهات خواندن از نغلط بم اف گلکی پوپیلر بونجیه لور دهات فروتان همال ناون درزور میشی یک جوان هبو لور دهات فروتان ان بلکی اموی روزه 10 جاران چون و پرتوک فروشه او ممیزه پرتوکان کرد بلکو وکی دجی پرتوکیم کردی هبون لور سر سعید کردی او فلان لی بوی هاوی بهتر ین دینی یعنی افجی وک اونزان حلیفه حضرت عثمان بحث عثمان دکه زمانی که روان و حسا وک بکرتو کرمانجی بحثوی ادب و حیا و اسلام یا بجن خلیفه عثمان دکه yani pırtuk vahaya elbet heyecaneki acep bir merabu yani hem de çin meze pırtukandıkın hem de kendin hem kelecanın zarokane yani hesteke olsa disen vedgerin de çin varge hiç disanteni gelek nezik bu varge be vicira elbet me çent pırtukiye din kırrin ووسا بجن في رويتيا من دس بيكر لفر زخوازم بحثا بيراني كي خوابكم دمال يوردي من دس بخوانا في برتوكيكر هوالكي من هات ترك بوجه سواسي وزن غلط قاسو كتي بيرامن نهو جاو بي بيرامج آخر ده تركيك بو هو دي يعني مجرد بحث كرش بالكو كلاجانيك ما هو دردورة خارج من باروت كر هلبت ويدمي زيادة مثلا بوليتيك وفلان بيوان نه زيادة برجي هايدار بمراستي پر زيادة ناف نش ناف دا جنبو راهش پرتوک جمن گرت و ربی یعنی بس عجب ما مگوت چتی فلان پرتوکا مشون و بده از هر ساتم یعنی نه کسی که یعنی من کاری بود ترا خوشی لیخسته یعنی او لواز بو یعنی نکاری بو بمه البته از هر ساتم بچکی او کر پرتوکا خوشی گرت ببی هاوی یعنی بچکی وسه عجب چه بود جار اول از یعنی روبروی تشتکی وسابم یعنی لمن هیجی باش فهم ندکر و معناه که ند داوی بو یعنی کا افچ قومی پشتا لی مخابن یعنی خواندنا بو کردی
بوی هاوی پر زیده دوام نکرد پیش تو که از در باسی زانینگه بوم زانینگه دا من محمد uzun nas kir em bêjin pirtûkên wî Tirkî Kurdî û min pirtûka wî ya mirina kalekî rind tu ya wî him bi Tirkî him bi Kurdî dest bi xwandina wê kir lê her du jî nebirin serî wê demê destpêka edebiyata Kurdî min xwend di zanîngehê de piçekî bi vanan re mijûl bûm yani Mehmed Uzun em bêjin lê pişta bin berê xwe guheran da dîrokê û dîrok jî helbet bi Tirkî û yani pir zêde êdî min Kurdî ew nekir yani navberek dayê wisa qut bû ev xwendina min bi Kurdî lê ser Kurdî ser dîroka Kurd û Kurdistanê bêtir meyla min hebû ji ber ku êdî min piçekî em ber bi polîtîzebûnê re jî diçûn helbet vê jî bixwazî nexwazî tesîrekê wisa ser min kir yani çi erênî çi neyînî be em bêjin ji ber ku tesîra polîtîkayê pir zû çêdibe yani münaqeşeyên me bi hevalan re taybetên Tirkan re bêtir meselên dewletê dewletbûnê ka dewlet henin dîrokê de Kurd çawanekî ne falan heta ku ez bersiva wan pirsan nikaribim bidim yani ne ku bidim hevalan esasê xwe de ez gerek bidim xwe ez bi xwe nizanim tamam ez carna li hember wan him tiştan dibêjim ama ne wilo ye dibe ez ewil xwe têr bikim yani ji aliyê wan pirsan va berê xwe me da dîrokê basîrnekî tên û hin berhemên din hebûn yani weke berhemên beredayî ne hez lê dinêrim lê helbet ji bo ku hûn bên astekî xwendina bijare hewce hûn li pê xwe gelek pirtûkên berbat em jî re bêjin henin yani wan gerek li pê xwe bihêlin hay ji wan jî hebin gelek pirtûkên wisa jî min xwendin helbet pişta Mehmet Emin Zeki bek hêdî min nas dikir falan bi vî hawî me dest pê kir û duê serdemê de piçekî têkîdiya me bi siyasetê re jî rasterast polîtîkayê re çêbû vê jî gelekî ez barim xirabî ser min kirin yani ji aliyê xwendin û aliyên fikrên Kurdî kurdewariyê de gelek tesîreke neyînî li ser min çêkir mixabin heta 2018 ji wê pêva min dev ji wê em bêjin siyaset û polîtîkaya aktif êdî min dev jê berda yani vê ez ji Kurdî dûr dixistim ku heta 2019 êdî bi koronayê re û di wê navberê de ez dîsa careka din li Kurdî vegeriyam şevek rojekî em li gund bûn korona bû li sowe me vê xistibû ez piş soyê rûniştibûm germ xweş Erzurum sar û seqeme helbet berf û tîpiye û min rahêj pirtûkeke ji nav pirtûkên Kurdî hebûn yani dîsa gelek pirtûk hebûn min rahêştiyek girt pirtûka Tosinê Reşîd bi navê Çiya ji çîrokan pêk de ev pirtûka û min dest bi xwendina wê kir û min wê şeve ew pirtûk qedan çîrokên wê pirtûkê yani gelek kêfa miş pê rahat ji ber ku mal da wê şevê televîzyon jî tin nebû ev berf dibariya çana xirab dibûn televîzyon gelek caran diçûn dihatin falan lê cêran hebû baş bû yani destpêka wê şeva koronayê da min ew pirtûka em bêjin ew pirtûka wê şevî min dest pê kir xwend xilas kir êdî min bi xwe bawer kir ku ez ê bi Kurdî bixwînim û ji wir pêva min dev ji Kurdî berneda û her bi Kurdî min berdewam kir pirtûkên li ber destê min çi hebû min dest bi wan kir di wê koronayê de min gelek pirtûk xwendin bi saya wê xwe pêş xist falan û dûra kanal vebû û bi vî hawî bêtir ketim nav pirtûkan nav vê kar û xebatên em bêjin entelektûel yani min êdî biryara xwe da ku ez bi temamî ji qada polîtîk aktif bawayekî aktif ji qada polîtîkê xwe bikişînim ji aliyê fikr û ramanî ve jî helbet gelek guhertin çêbûn meselên Kurdî Kurdîtî netewperwerî vê jî ev motivasyonek bi min re çê kir ku ez bi temamî berê xwe bidim qada Kurdî Kurdolojiyê yani ji Kurdolojiyê qesta min ne akademî tenê yani bi awayekî ser meseleyên Kurdî Kurdistanî lê helbet xwendina bi Kurdî yani tişta xala herî muhîm e ji bo min yani bi vî hawî dibe yani ew ji min re êdî bû ew yani mixabin ev bû dewyek sal e êdî yani dewyek sal e ku min dest bi xwendina Kurdî kiriye lê navberê de gelek qutbûn çêbûn min bi Kurd û Kurmancî behs kir ez naxwazim pir zêde dirêj bikim ji ber ku elbet proseyeke dûr dirêje lê bi Kurd û Kurmancî mirov behs bike ez bawerim çêtir e ez pirtûkê dîsa nîşanî bikim pirtûka ku car ewil me bi Kurdî dîtiye û min xwendiye ev pirtûka ye
پرتوکێکی هەلبەت ڕەنگێکە دینی پێرە هەیە لێوێ سەردەمی نۆرمال بکو ئەم بچێکی بە دەردۆرەکی دینی وەکەم بێژن ئیسلامی لە ئیسلامیەکی نە ئیسلامی ئیسلامیەکە ترک پەرستیان بێژن بەوەی ڕابوون ji ber wê helbet vê ji wê demê ewkek didame lê ji ber ku cara ewile yekemîne her li ber dilê mirov şêrîn e yani ji ber ku bi Kurdî ye li ber dilê me bi rastî jî şêrîn e û ez hez dikim. Yani bi Kurd û Kurmancî proseya xwendina min tecrübeya min yani tecrübeya min ev bû. Yani heta demekî min digot qey belkî ez tenê wisa me falan bivan hestgel ev hestgelek bi min rahebûn. Ez barim hûn jî bi heman hestan yani heman hest were jî dibe ku kêm zêde çê bibin. Hûn jî werin kerem kin tecrübeyên xwe bi min re parve bikin dibin videoyê de ciyê şoveyê de ka ez bizanibim tecrübeyên we çawa we kengê bi kijan pirtûkê bi çi hawî dest pê kir û çawa berdewam kir. Ez ê jî kêfxweş bibim helbet bi tecrübeyên we re. Ez hatim dawiya vê videoyê dîsa dubare bikim ji bîr nekin bibin aboneyê kanalê. Teqez linka videoyê ji hevaleke an ji hevaleka xwe re bişînin. Heger ku abone bin jî dîsa bişînin. Bi vî hawî jî piştgiriya kanala Pirtûk Hezê bikin. Bila kanala Pirtûk Hezê jî mezin bibe. Dubare spasiya we dikim û mala we ava. Heger ku we hê dest bi xwendina Kurdî nekiribe jî bila ev ji bo we ev îro ev roj ji were ji bo we bibe destpêk û dest bi xwendina Kurdî bikin û bi Kurdî bixwînin. Li xwe baş binêrin